Топчугүл Шайдуллаева, Көк суу, аңгеме. Зардалдын тоолорунан башталып, катар айылдарды аралап аккан дарыя, жайы кышы кара көк тартып, эзели бир тунуган эмес. Бир көргөн адам бул топурак даам сууну ичмек турсун колун салгандан ойлонот. Дария боюн байырлагандар болсо, кочушуңа алсаң, ичинде жылтылдап кум ойногон сууну, биздин суунун алтыны бар. Биздин суу таштан ташка секирип, узак жол баскан бышкан суу дешип, мактап иче беришет. Анан эмне кылышмак? Суунун тунушун күтө берип чарчаган, түңүлгөн эл акыры бу Көк суу дарыясынын көгөргөн көктүгү тууралуу уламыш ойлоп таап, ага өздөрү ишенип да алышкан. Кайсы бир замандарда Кууш Капчыгайдын күнгөй тарабындагы тоолордон сызылып аккан суу кара көк тартып сайга келип коюлса, Тескей тарабындагы тоолордон сызылган суунун түсү кардай ак болот. Халда агарган бойдон агып келип, сайдагы көк сууга кошулуп, экөө берегеп ажайып бир тунук, мөлтүр кашка сууну жаратып, көп жылдар жагымдуу шоокум салып аккан дешет. Ошол тунук сууну ичип урахат алган эл көк сууну жигит, ак сууну кыз деп түшүнүшкөн экен. Чын эле булар сүйүшкөндөр болгон. Сүйүшпөсө мынчалык кантип бирикмек, мынчалык кантип тунумакта, мынчалык кантип ырдамак дешкен. Анан эле кайсы бир күнү катуу жер титиреп, көчкө жүрүп, туурап, ак суу жоголуп кетет. Жараткандын амири менен ал тоонун ары жагынан башка сайга, башка элге агып калат. Буга көк суунун ачуусу келип, кайгырып, ого бетер кара көк тартып, долуланып, илешкендин баарын жалмап, агымы күчөйт. Ошол күндөн тартып суусу кергел, тунубас, ал бут дарыяга айланат. Чоң сайды жарып, күрүпүлдөп аккан дарыя жээкте байырлагандар үчүн чыккан күндөй, баткан айдай эле көнөмөш нерсеге айланып кеткени качан? Тамыркасынын баш жагынан кирип, эгин тегинин, бак чарбасын, карызы бардай баарын калтырбай тегез сугарып, ылдый жагынан пайнап болуп чыгып кеткен бу Кудай берген бекер суунун кадырын дарыяны паанылап жашаган элдин ичинен да билгени билет. Билбей арыгын убагында казып, тазалабай, сууну туш келди агызып, ысырап кылгандары канча. Жаз ортолуп калганда кетмен күрөгүн көтөргөн айылдын эркектери дарыя боюна түшүп кетишет. Дарыя жээки шалы эгилген күндөн тарта ал бышып, орулганча дыйкандардын бири-бирине кыйкырып сүйлөшкөн үнүнө толуп турат. Шал керилер минтишпесе, суунун шоокунан сөздөрү бири-бирине даана угулбай калат. Булар күрүчүн мөмө-чөмөлөрүн сатканы базарга барганда да көнгөн адасынча кыйкырып сүйлөгөнүн уланта беришет. Бир чети алар ушу шаңкы добушу менен өзүнүн кардарларын бир баста топтоп алышат. Базарчылап келгендер көк сууну гана ичкен алма, өрүктү, күрүчтү, сабиз пиязды жада калса насвайды да ширелүү деп көз ачып жумганча талап алып кетишет. Көк суунун шоокуму түнкүсүн бөтөнчө күчөп кетет. Күн жылуу маалда ушул үндү тыңшап жатыш үчүн айлыктардын көбү сөрүгө чыгып укташат. Бешиктей терметкен дарыя керейли кечке колунан кетмен күрөгү түшпөгөн тынымы жок адамдарды тез эле уйкуга жетелейт. Бул адамдар башка жакка, дарыядан алыс жакка барып кокустунуп калышса уйкусу качып, же чала уйку болуп кыйналып кетишер эле. Ушундай суу боюнда тиричилик кылган эл өзү муну канчалык сезет, канчалык туят, алар көк сууга бар болушунча биротоло таянып алышкан. Жада калса башы ооруса да, же бир санаага малынса да, дарыяны көздөй чуркамай адаттары бар. Көрпүлдөгөн дарыя адамдардын бул түйшүгүн да эчен жылдап көтөрүп келет. Бүгүн дарыя боюндагы айылдардын биринде жашаган Сапар уста таңгамаал түшүнөн чочуп ойгондо. Жашы 60 ашкан мойсопут адам жаш баладай коркуп кетти. Ирең учуп, дүкүлдөгөн жүрөк тушун саамга кармап отурду. Анан ордунан туруп кийине баштады. Беймал кыймыл уйкуда жаткан аялында уйготту. Сен кайда таң атпай? Аял башын көтөрүп чочуп кетти. Жаман түш көрдүм, Сабира. Өтө жаман. Көк сууга тезирээк барбайтып, агызып келейин.
Sapardın oňa emes kawatyr akwaly anyň dirildegen ününden, giyimlerin çaldy kuýgu çoýglap, kıynalıp kiyip atkan kıymıldarынан da baykalıp durdu. Sayura sağımga eseye düştü. Anan töşөгүнөн turup barıp, aşkanadan bir bela suunu götürüp geldi. Me, jutup al, jüregimdi basat. Tüşüňe tülkünün pogu. Sayura töşөгüne gaýrydan kıňaya jatyp süýlenip aldy. Towa, erkek adamda tüşden uşunca korkuw katyndyra okşap, tüşke emne har nerse gire beret da. Sapar unçukpady. Piyaladaky suwuny bir uğurtap alıp, şaş üýden çykyp ketdi. Daryanyň jegine gelip suwga jakyn oturdu. Öleň baraňda hay çalgan kök suwunun aýbaty başgaça bolaryn Sapar birinçi ret gördü. Albut suw nukna batpay, jekten aşıp taşıp, çoçoyo bürüşüp oturgan Sapardyň butlaryn jaba çap, jüzüne teýri çaçyrap durdu. Sapar buga ketençik debey, muzdak suwunun şarpyna denesini tosup, hazır ele görgen tüşün bir kançy ret kaýtalap aýtyp, anan alakanjaya bata kıldı. Tüşün bu darya uşul turuşunda, uşul güçünde sözsüz ağızıp giderine işendi. Жаңыдан atıp geletkan taң şolasy kara kök tartkan suwunun üstün az-azdan jıltıratıp, any tünkü sürünün akryn arylta başlady. Bu darya Sapardyň dalay jaman tüşlerini buga çeýin dağızıp ketken, birok bugünkü görgen tüşü başgaça ele. Hal agyp ketkeni menen esinden çykpay koydu. Esini eki kıldı. Daryanyň arky betindegi jywyragan jarık tütükledi. Al başka ülke, al jakda ak suwuny içken el jaşaýdy. Balkim ak suw da kök suwdan bölünüp kalgandan keyin murunkuday bolboy, kusadan albut, açuulu, masten daryaga aýlanyp ketkendir. Kim bilet. Keyinki jyldary Sapar al jakda takır bulgan emes. Bu jarıktary jyldızday janyp turgan arky jektin elinin jaşy oturmuşy başka. Alar bularçylap şaly egip gürüçöndürbeýdi. Tameky östürüp nasvay ilebeýdi. Alarda gülдөp doğuş salıp iştegen zavodları, kımgıt el kattagan çoğun bazarları var. Darya jeginin tankı qoğuzduğu da Sapardy sanaalan alaksıda başladı. Tüşünde acayip çıraylı gilem üstünde çalkasından kıymılsız jatkany, ana adamlar tegerine tik durup qarap durgan ulam esine düşüverdi. Bul tüş anı oňoý korkutpady. Keypini uçurdu. Göksuw babam, bul emne tüş. Çinele, ajalym jakyn kaldy. Bayatan içinden gögrep oturgan Sapar, daryany tiktegen teýde ünün çygaryp süýlep jüberdi. Doğuşu kaltaryp çykdy. Geçe ele ustaganasynda temriylep, balkasyny tarsylata çap iştep atgan, özü da temirdey çymyr usta bir pasta kakymday ülbürey düşdi. Soýmuňdagan kara kök tolkundar Sapardyň ünün jutup alganday, je koşu agzyp ketkendey, hal özünün sözünü özü ukpay, kulağı bütüp kaldı. Ananda bu kulak tundurgan tolkundaraga bir gezde katu orup, tak kazırkıday darmanalın jugutup, darya jeginde süküt salıp oturgan gündörün esine salgan ele. Anda bala kurağı, apası ana uşul jekke gün sayın götürüp gelip, çapanına urup, suwuny karatyp oturguzyp koýça. Oğlum, daryany göz albaydyk-da, içiňdegi dartyňdy alyp ketet sadagyň bulaýyn. Aygasyň, degen apası özü de suwuny telmine karap, içinen bir nesselerdi aýtyp anan bata dilegen. Oşonda apası ekö jekke bir kança gün gelip geçişken. Daryanyň taşa kızgan güçü, tınbay soğup durgan şapata şamalı, suw boýunda oturgan kiçinekey Sapardy çinele kıyla çiýrap, kuwatlantyp koýgan. Hazırda oşol bir kezdegi oğurlu baladay şaldırap, Sapar daryadan gözüni albady. Bir gana janynda karegiminin teň aýlanyp, çapanyn ulam kumtula vurup, çekesinden öýüp turgan apasy jok. Ananda al bala oğurgany menen, hazırkı Saparday aýlasy kurugan kıjalat emes, göňüli tok ele. Gündün nuru jaňydan görüne başlaganda, jektin ıldyýrak jagynda bir kempir menen kız paýda boldy. Haýyldyn emçisi boýga jetken kızda darya suwsyn koçuştap alyp, uçuktap kirdi. Salkın suwga denesi içirkengen kız ulam suw tiýgen saýyn sereňdep sekirip qyqyryp bolady. Meniň kolum emes, umay ene patma zuralardyň kolu. Emçiler ötken, hemi maga kalgan. Domçular ötken, domu maga kalgan.
çık ileşkek dert, çık. Hağını katı dayrağı var, tilegi ceman adamga var. Bu beykün o kızdan niye akın var, çık deyim. Emçi kempir bir otolo güýlenip aldy. Kızda suunun tağına göne düştü ve bayağıda eýleňdep sekirip ýetинçip kaldy. Kempir emi kızdan arkaýsy jellerini alakandar menen sypalap bir nerseni taap alıp üzüp tışka çıgaryp atkanday kıymyldardy jasap kirdi. Üzüp alganan ulam dayrany közde ýyrgytyp goýdy. Emi jakşy bolup kalasın kızım. Sağa tigen ileşkek darttım bary suga agyp ketdi. Kempir özüne özü razı bola büttüm degençelik eki alakanyň jerige urup aldy. Bayatan emçige ünsüz baş ýyp aýtkanyň jasap atkan kız bir magalda kindiginen hyldy жерди karmap solukda oýlap jibirdi. Muny da alyp daýra kyrkyp jiberiňizçi emçene, göksu koynuna alyp getsin. Kızdyň gözünde argasızlyk, kaygı turdy. Kempir algaç düşünbegendeý kymylyny toktatyp kızdy sağamga karap kaldy. Anam gözleri alayıp kıykırıbıydı. Ne de batasın şermende? İçinde bala var mı? Şortu enen bunu bilebe? Kız başını çaykadı. Bunu da alırık deveňizçi suğa. Kutulgum gelet. Meni aldap ketdi emçene. Bir aylasın kılçı. Kempirimi kavurgalary arkaýgan arık kızda jerge jatkırıp alıp kindiginin astan arı veri ezgilep ukalap kirdi. Kızdı kara ter bastı. Can çıdatkysı ordan kıynalsa da yerini tiştep ontoy verdi. Anın ontogunu daryanın şarında kempirge ulgan jok. Bir toptan keyin koldoru kalçılay düşkön emçi ordunan turup jeyekten salmaktuurak kara taşty izdep taap geldi. Taşty aylandıra bir sıyra karap alıp anı kızın içine koydu da ağa kiçine ejat atur dedi. Kempir daýra jeyegine barıp suuga göwürüp geçirim surap bet koldoryny şaşpay taza juudu. Çıkıp geletkan kündü tiktep bata tiledi. Erteň jer jarhyr menen dağı uşu jerge gelip kalgın kızım. Şalı otogondur jeyekке düşkönçe ölgürüp kalalı, dedi emçi kızga. Öňü kuwaryp bop-boz bolup ketken kız başyn alsız ikedi. Sapar usta emçi kempir menen boýga jetken kız 3 gün katary taňsarda birine biri uda darya boýuna kattady. Köp ötpöy kız jeyekde da ayılda da görünböy kaldy. Sapardyň ustakanasынан balkanın tarsıldagan önü kaýradan ugula başlady. Emçi kempir emi jeyekde jaşy 50-ge taýap kalgan ayaldy kirnelep atady. Bir çekitdi tiktep muğaygan zayıp betine çaba tigen muzdak suunu toğutup koyboğunday yüzü kaydıger. Taş üstünde özü de taşday kıymılsız otura verdi. Emçi gana ağa bar önörünü görsötüp ana aylançıkta oturup turup koldorun ulam darya tarapka sermep hayaltın tartın suğa taştap saluu menen uvara. Gök su olsa jyl 12 ay jeyeginde jaşagandardyň kaýgy kabasyn, dartyn, çirki balaketlerin tınbay özüne artyny agyp, jutup agyp, dünörgönden tünürü verdi. Jeýalaryň gökörek göýgöýleri muny menen azaýyp kalsaçy, jetügen söçü. Kaýdan deýsiz? Adamlar kaýgysyn emes, kuwanyçyn suga göwrek aýtyp, süýünçlep tursa, balkim gök su bara-bara tunup keter bile. Anday bolbody. Su menen özünün kuwanyçyn bölüşip oturganga adamlarda wagtysy jok ele.